Ta Yesu loko a sungula ku dyondzisa a vita vadyondzisiwa va yena. Enkarhini wolowo Yesu a sungula ku dyondzisa a ku, hundzukani hikuva ku famba ka matilo ku kusuhi. Kutani Yesu loko a lulama ni lwandle ra Galiliya a vona vavanuna vambirhi. A ya ri Simoni la vuriwaka Petro na Andreya makwavo va peta tinkoka ta vona elwandle hikuva a va ri vaphasi va tinhlampfi. Kutani ya ku eka vona, ndzi landzeni ndzi ta mi endla lava phasaka vanhu. Kwalaho va hatlisa va siya tinkoka ta vona va n'wi landza. Kutani a hundzela emahlweni a vona vavanuna vambirhi van'wana a ri Yakobo n'wana Zebediya na Yohane makwavo va tshamile ebyatweni na Zebediya tata wa vona. Va tlhaviketela tinkoka ta vona kutani a va vita. Volavo va hatlisa va siya byatso na tata wa vona va landza Yesu. Kutani a famba hinkwako a Galiliya a ri karhi a dyondzisa emasinagogeni ya kona. A vula evhangeli ya ku fuma, a hanyisa vuvabyi byihi na byihi ni ku vaviseka hinkwako loku nga eka vanhu. Kutani ku twakala ka yena ku hangalaka eSiriya hinkwako. Va tisa eka yena hinkwavo lava nga tsakangiki ni lava xanisekaka hi vuvabyi bya tixakaxaka ni nhlomulo, ni lava nge va ri ni rihuhu ra mademona, ni lava nge va ri ni rihuhu ra n'weti, ni lava omeke swirho, yena a va hanyisa. Kutani mitshungu leyikulu yi n'wi landza yi huma eGaliliya na Dekapolisi na Yerusalema na Yudeya ni le ntsungeni wa hansi wa Yorodani.